Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Levita iko serious ubambe lokho. Waze wamuhle banciweni, waze wamuhle nkaChef. Wait guys, niyabona yini ukuthi uzolala i-hour uvela uvuka ezenze iphatha seqalile. DJ usuyiphatha mayiqale yazi bengileli i-hour nje ngibanjwe lo mkhuhlane ufike nayo September sengithi hayibo siyaphisisa kuyasheshwa hayi iphatha seqalile kuthi uyiphatha mayiqale upho DJ nina niyathanda ukuxabana ayikho serious Levita ngisengitshelile ngithe nje nibuza uvuyo umhlanje kodwa DJ ulala i-hour nje iyaqala iphathi upho DJ siqalile ke iphathi guys angifuni ukuqaba manje ngithi ngiyazi ukuthi kwenzakalani nokuthi uvuye ukuphi ngivuke nje hawu ngasi iphathi siqalile mase qhubeka ngosuku ukuthi kwenzakalani mina ngizobe sengini update eyami indaba nani niyazi ngifike ngixoxa ngama TV shows kodwa niyabona ke this year guys mina ngiwazi lo nyaka siyeke le nginikeze indaba sihlebe kancane futhi nezindaba angizazi nje njoba ngisho nje ukuthi bengileli hour yilo mkhuhlane wa September mangisi ngiyavuka nangu uvuyo ngithi iphathi siqalile DJ ungalali DJ ulala i-hour iyaqala iphathi la ngumanciweni nakho nesandla siyacwebezela halala-ke kuleyo ndawo sophinde sihlangane futhi sengizongixoxela okunye kodwa guys kwenzakalani ngathi this year ngathi senginifaka ngenkani mina angazi kwenzakalani ngami kodwa sizoqhubeka sikhuluma ama-TV shows nginikhumbulile ngiyabonga futhi ngesupport nangumanciweni masisakhuluma ngayo guys sisazomfaka lapha ukuthi izingane zesithembu because simazi ngezingane zesithembu uma futhi esho ukuthi hayi akasayithandi leyo ndaba sisiyodedela-ke ukuthi sithi izingane zesithembu sisale nokuthi uvuyokazi emanciweni nkosikazi kaChef uyabo sizoyibamba kuyo leyo mina ngithanda ukizwa ngoseceleni sengiyisho lo mina leyo ukuthi izingane zesithembu because simazi ngazi izingane zesithembu sizokufaka lapha eceleni kodwa silalo ulwazi ukuthi ukuyiphi indawo maye sethi-ke ngicela nikudedele lokhu siyakudedela uyayibo ngibonge support DJ lali hour elilodwa awusalalwa uphelile unyaka walala i-hour iyaqala iphathi walala i-hour ziyenzeka izinto cha ngibonile nami ade ngileli i-hour nje sengithe ngiyavuka manje sekukuningi okwenzakalile walala nje noma ngabe i-hour uyaphuthela boyo